Om Swastiastu, kecinduk malih sareng titiang Andre Necoy. Sani mangkin titiang pacang ngaturang adan-adan beburon ring sejeroning basa Bali. Jaran, panak jaran madan bebedak. Cicing, panak cicing madan guluk utawi konyong. Meng, panak meng madan tai. Bojok, panak bojok madan ape utawi kape. Sampi, panak sampi madan godel. Kambing, panak kambing madan wiwi. Kebo, panak kebo madan bedigal. Bikul, panak bikul madan nying-nying. Kakul, panak kakul madan pici-pici. Capung, panak capung madan blau. Yuyu, panak yuyu madan kreket. Udang, panak udang madan kretes. Penyu, panak penyu madan tukik. Kekue, panak kekue madan boko. Dongkang, panak dongkang madan becing-becing. Bebek, panak bebek madan memeri. Siap, panak siap madan pitik. Siap wayah aniluh madan pengine. Siap wani ane gedenan madan manuk. Celeng, panak celeng madan kucit. Inan celeng aniluh madan bangkung. Inan celeng animuani madan kaung. Celeng animecaling madan bangkal. Inggih wonten sapunika sane presida aturan titiang mogi-mogi wenten kawigunanipun. Suksema. Om Santi 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 Om.